Twongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha, tubaza ko mukomeye mwese aho muherereye, tubahaye mwaramutse aho bukeye, ntimwiriwe aho bwije. Dushimira cyane cyane mwebwe mwakomeje gukora subscribe na share ndetse na like na comment. Imana ibaha umugisha. Amakuru ya none muri iki gitondo cya none itariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, twerekeza mu mwaka wa 2026 mu gihe habura iminsi mikeya gusa kugira ngo umwaka urangire. Amakuru nanone nk'uko bisanzwe ni hariya muri Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avugwa hariya mu Ruvunge nuko habyukiye haba imirwano ikaze. Intambara yatangiye mu gitondo cya none cy'umunsi wa none tariki 3 saa 11 za mu gitondo. Nk'uko mubizi ejo habaye imirwano ahitwa Katogota, ndetse n'amasasu menshi bakomeje kurasa batera amabomba Kamanyura, aho yaje kugira ibyo yangirije amazu, ndetse bivugwa kuko haje gupfa n'abana babiri bakiri batoya b'abaturage, abandi baraza gukomereka. Ariko nyuma yaho mu gicamunsi amasasu aza guhagarara, ariko uyu munsi wa none mu gitondo bakaba bazutse bagabanaho ibitero. Bivugwa kuko intambara y'uyu munsi wa none saa 11 za mu rukerera, mu Ruvunge hadutse intambara yaje guhuza AFC, ingabo za M23 ndetse na Twigwaneho, aho zaje gukubitanira n'ingabo z'Abarundi n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abazarendo n'abamayimayi bayobowe n'uwitwa uwiyita Generale Makanaki. Mu Ruvunge rero hakaba hari imirwano ikomeye kugeza n'ubu ngubu tuvuga mu masaha ya saa 4 ariyo saa 3 mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu. Intambara irakomeje, yatangiye saa 11. Bikaba bivugwa kuko AFC M23 na Twigwaneho bamaze kwigarurira centre ya Ruvunge, mu gihe twagiye tubona amashusho bageze kuri biro ya Ruvunge, aho bivugwa kuko ingabo za Bazarendo n'Abarundi ndetse na FARDC na FDLR bavanze bahungiye ahitwa mu Rubirizi, bakomeje kwigira imbere. Aho ngaho rero dushobora kuvuga ko intambara ikomeje uriya mushasha wose wo muri Plaine, ariko nanone hakiri udusantere twinshi kugira ngo uzagere mu mugwa wa Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira. Haracyari inzira ndende, haracyari amasantere menshi, harimwo hariya muri Sange, harimwo za Kavimvira, ndetse Kavimvira ho umaze kuhagera, ariko kandi tugeze Kavimvira uba watambutse aho ngaho tuba dusinze udusantere twinshi cyane, harimwo za Mutarure, harimwo za Runingu niho uba wegereje kwinjira muri Uvira nyirizina muri ville cyangwa se mu mujyi wa Uvira. Ariko none intambara iri kugwanwa yerekezayo, niyerekeza muri Uvira nubwo hakiri umwanya muremure. Biravuga kuko kuba tazi uriya muhanda Uvira na Ruvunge ishobora kuba estimation yaho ni ibirometero 70. Urumva kuko nanone nubwo tuvuga ngo haracyari udusantere twinshi, ariko nanone ku ntambara cyangwa se ku masasu ntabwo ari harehare, kuko isaha n'isaha hari udusantere tumwe tutaba dusabwa kugwanirwamwo, tumwe tuba dusaba gusa gutambuka, bagenda batambuka, cyangwa se mu gihe bamwe barushije abandi imbaraga bashobora guhunga bagenda basiga udusantere tumwe, abandi batonyuramwo batagwanye. Tubibutse kuko nanone intambara yarayibereye kandi hariya Kaziba, aho bivugwa kuko AFC M23 na Twigwaneho bigaruriye umuhana cyangwa se centre ya Rubarika. Twabonye amafoto, twabonye n'amavideo bari muri iyo centre bamaze kuyigarurira. Intambara ikaba ikomeje cyane muri Sud Kivu, imirwano ikaba ikomeje kuba myinshi, ikaba ikomeje kuremera.
aho Ruvunge ni mu muhana cyangwa se ni muri santere yiganjemo abafurero. Umuhana cyane cyane ubamo abafurero benshi benshi cyane, iriya purene yose bivugwa kuko ari iy'abafurero, kuko mubizi muri biriya bice by'iwacu muri Sud Kivu buri bantu bagiye biganza mu karere kabo. Ku rugero nk'uko twavuga Minembwe ivugwa kuko iherereyemo cyane cyane Abanyamurenge, ariko buriya ibamo n'abafurero n'ababembe n'abanyintu, ndetse cyane cyane Minembwe nyirizina santere Madegu yubatswe cyane n'abashi, nibo bayigize cyane, nibo bayikoreramo n'ibyashara cyane. Ariko na nyuma y'uko nanone ikavugwa kuko Minembwe ari iy'Abanyamurenge. Niko rero hari iwacu hubakitse, niko haba hameze. Usanga abantu bagiye baherera muri santere yabo mu duce twabo. Iriya purene rero nayo cyangwa se uriya muhanda wa route nationale nimero 5, niko bayita. Uriya muhanda bawita route nationale nimero 5, ukunze kubamo cyane, wiganjemo cyane abafurero, nibo bawiganjemo. Tubibutse mu gihe higeze kuba inkongi y'umuriro, igihe higeze kuba impfu nyinshi z'abafurero, igihe bayitwitse Sange, cyangwa se igihe bonyine bitwitse mu gihe bajaga kuvoma peterole, abandi nabo bakaza n'umuriro, cyangwa se umumwatabi akaza kuhatambuka aho hamenetse peterole. Bivuga ko iyo peterole bari bavuye kuyiba. Nanone umuriro urabafata, ufata hajya hose peterole yagiye imeneka, yagiye inyura, ifata inkongi cyane mu mazu menshi y'abafurero barasha. Sange ibamo umuriro, inkongi yaje guhitana abantu benshi cyane. Uhageze rero usanga hepfo y'umuhana hari utuburi tw'abafurero bapfuye icyo gihe, cyangwa se bafashwe n'iyo nkongi y'umuriro wari utewe na peterole cyangwa se amazutu, kuko mubizi peterole yangana cyane n'umuriro. Rero intambara naho yerekeza, ni ukuvuga ngo uvuye muri Ruvunge mu gihe AFC M23 twirwaneho bigaruriye Ruvunge, barakomereza mu Rubirizi. Rubirizi nayo rero ni hehe se, cyangwa ni ahantu hameze gute? Ni ahantu twamenyereye cyane cyane habaga ikigo cya gisirikare cya FARDC, ahantu bitorezagamo cyane, cyatozaga ingabo nyinshi. Habaga ingabo nyinshi, wumvaga cyane cyane ingabo zo mu bwoko bw'Abanyamurenge bavuga ngo mu Rubirizi, babatumye mu Rubirizi, cyangwa se bari mu kigo cya Rubirizi. Ni ukuvuga ngo Rubirizi naho habaga ikigo gikuru cyane, kimwe nuko mwumvaga kiriya kigo cya Rumangabo cyo muri Nord Kivu. Rubirizi nayo niyo cyari ikigo gikuru cya Sud Kivu, cyangwa se cya hariya muri iriya purene, muri uriya muhanda wa route nationale nimero 5. Rero intambara nihigana niho yerekeza, bivuga kuko ndetse hari n'izindi nkuru zagiye zicikana ku mbuga zivuga kuko ingabo z'Abarundi zaraye zimenye cyane zinjiye mu gihe ejo habaye imigwano. Ingabo z'u Burundi zambutse ari nyinshi cyane kuza gutega amahariya, cyangwa se kuza kurwanira hariya, kuko mubizi hariya hapakanye n'u Burundi cyane. Aho ariho hose wakwambuka uruzi ukajabuka ukagenda ukagera mu Burundi, cyangwa se wamanuka Kabande, cyangwa se waha Indegu. Ni mu biyaya by'Indegu gusa bigana bifata mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Aho wanyura hose uhereye mu Kamanyura, aho nakuzi wambuka ugeze mu Burundi. Genda rero ugere mu Ruvunge, wakwambukira hariho hose ukambuka mu gihugu cy'u Burundi. Ugeze muri Sange ho ni Indegu imwe gusa. Ugeze za Runingu ho urambuka. Ugeze Kavimvira rero niho ku mupaka wa Uvira ndetse n'u Burundi. Ni ukuvuga rero ngo Abarundi ntibareka kwambuka hariya, cyangwa se ntibareka gukomeza kwinjira hariya, kuko ntibakomeza barakomeza barinde hariya, kubera kuko ni ku mupaka w'igihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo baba bafitemo ubwoba yuko AFC ishobora kwambuka ikabinjirana mu gihugu cy'u Burundi, ikabatera, cyangwa se igaha inzira umwanzi w'u Burundi nawe akinjira agatera igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu Abarundi bakomeje kwegera hariya cyane, nicyo mpamvu u Burundi burimo impagarara cyane. Mu gihe hariya nanone naho hakomeje kubera imigwano, aho imigwano yabaye ejo Kamanyu nako hariya Kaziba. Uyu munsi wa none mu gitondo cya none habyutse ari amahoro, mu gihe AFC yigaruriye Rubarika. Nta migwano yongeye kuhaba ubu mu gitondo. Imigwano ikomeje kubera Ruvunge gusa, ikomeza kwigizayo, cyangwa se AFC bakomeza kwigizayo abagwanyi babo, cyangwa se abanzi babo bakomeza kuza bavuga kuko bashaka gufata Kamanyura. Kuko mubizi mu minsi myinshi mu gihe Bukavu bwafatwaga, nibwo na Kamanyura yagezemo ingabo za AFC bahashira ibirindiro byabo.
ni ukuvuga ngo abazarendo bakomeje biyamirira cyane bava Uvira, mu gihe basize Uvira gutyo baza bavuga kuko ibo bagana Kamanyura mpaka bishuje Kamanyura, kugira ngo bakomerezeho n'Ubukavu. Rero nuko niko bimeze kuri uyu munsi wa none, mu gitondo cya none ku itariki 3. Abantu benshi amakuru akunze gucicikana hirya no hino, abantu bibaza, bamwe bavuga ngo Ruvunge yafashwe, abandi ngo ntirafatwa, abandi ngo yafashwe, ariko kugeza ubu ni ukuvuga ngo ingabo za AFC zayinjiyemo Ruvunge, ariko ntibarayifata yose kuko murabizi ni muri plene, ni mu ndegu ndende, haba hari n'uturango haruguru ingabo za leta zishobora guhagararamwo zikagwaniramwo, haba hari indegu ndende. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze Ruvunge haba hari uturango hejuru ingabo za leta zigihagazemwo, ariko nanone hasi mu ndegu ingabo za AFC zamaze kuhagera, ndetse mu gihe bavuga kuko barangiza biro ya Ruvunge. Kandi murabizi kuko iyo abantu bafashe biro cyangwa se iyo bageze kuri zone nyirizina cyangwa se iyo bageze muri santere, ni ukuvuga ngo ku karere baba bakafashe cyangwa se bagakabye. Ariko rero dukomeze dusengera akarere, intambara ntabwo ari nziza, kandi intambara ntabwo iba imeze neza, kuko bivugwa ngo abanyamurenge baza baca umugani bakavuga ngo aho intare zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bibabara. Ni ukuvuga ngo AFC ihayigwanira n'ingabo z'abazarendo na FARDC n'abarundi na FDLR. Ni ukuvuga ngo abaturage nibo baba babigenderamo, nibo baba bagiramo ikibazo. Mwumve kuko ejo hari abana babiri bitavye Imana mu Kamanyura, aho bahitanwe n'ibomba gusa ryaje riturutse mu kirere ritewe n'ingabo z'abazarendo ryitura Kamanyura. Nguko ko bararasa imbunde ziremereye hariya, ko bararasa imbunde ziremereye cyane, ibifaru, ndetse byaketswe ko ku munsi w'ejo haje gukoreshwa na drone, ariko bitaje kuba cyane, bitaje kuba bikaze. Icyaje kuba gikaze cyane ni ziriya mbunda ziremereye zirasa ku birometero. Bafite imbunde zishobora kurasa ibirometero 40, zigafata aho ariho hose bazitumye, kuko Ruvunge na Kamanyura ni ibirometero 17 gusa, murumva kuko ari hafi, na Katogota, ndetse murumva ko ni abantu twavuganye n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari Kamanyura, bari bahinze mu mirima ejo, bamwe bahise bahunga, bamwe ndetse basakubwiramo nk'ihamuka. Kumva imbunda ziremereye ni ibintu batari baherutse, ni ibintu batari biteze, byari bigize nk'iminsi bidaturika. Ariko ubwo bari bamaze kugera mu mirima bahita bahunga, bava mu mirima basubira mu mazu, nibwo ayo mabomba bagiye bahurirana n'amabomba araswa n'abazarendo mu bice bari baherereyemo ava za Ruvunge yitura Kamanyura. Niyo mpamvu AFC yahisemo kubakurikirana cyangwa se gukurikirana ayo makompora n'amabomba ari guturika ava mu Ruvunge, kugira ngo bafate Ruvunge, ayo makompora nanone base n'abayahashe cyangwa se n'abayacecekesheje. Uyu munsi wa none intambara ikaba iri kubera hariya mu Ruvunge. Turaza kubabwira matokeo cyangwa se uko bizoba byifashe n'uko bimeze, ariko aho bigana ivyerekana kuko intambara ikomeje igana muri Uvira nanone, kuko plene yose imaze gufatwa cyangwa se imaze kugerwamwo, izaba hasigaye centre ya Uvira, umujyi wa Uvira. Kandi tubibuze kuko umujyi wa Uvira ari umujyi uherereye ku nkombe ya Tanganyika, ari agashoro cyangwa se umujyi mutoya. Izo zose ubereyemo intambara ntiwatwara igihe kinini cyane kirekire, ariko kandi bitewe nuko upakanye n'u Burundi, abarundi nanone bashobora guhagarara ku ibariyeri cyangwa se ku mupaka wabo, kugira ngo abanzi babo bataboneraho kwambuka mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo nshuti bavandimwe, dukomeze dusengere akarere. Ntabwo bimeze neza, intambara zubutswe mu gihe ku munsi w'ejo hari amasezerano yagiye gusinywa, aho Perezida Antoine Felix Tshisekedi na nyakubahwa Paul Kagame w'u Rwanda, ndetse na nyakubahwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bagiye i Washington gusinya amasezerano y'umutekano mu karere. Bakimara kugerayo biravugwa kuko Perezida Donald Trump yahise ahamagara umushahidi cyangwa se uzasinya iryo sezerano cyangwa se uzaba umutemwe, mu Giswahili bamwita temwe. Ahamagara nyakubahwa Perezida wa Kenya William Samuel Ruto, ngo ari buza guhagarara iyo sinyatire nk'umushahidi cyangwa se nk'umutemwe, kugira ngo nihagira abarenga ku byo basinyije ari we uzaza kubisigura cyangwa se ari uzaza kwemeza kuko yabaye umushahidi yaje kubisinyaho.
rero ushobora kwibaza ngo ese mu gihe basinya amasezerano y'amahoro ni gute aribwo haduka intambara? Bamwe baravuga ngo ni aba baduteye, abandi bakavuga ngo ni aba baduteye, ni ukuvuga ngo bose baritana ba mwana, mu gihe umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo yasohoye itangazo ndetse yahagaze avuga ngo bariyama cyane ndetse banamenyesha banatakira amahanga kubona iyi AFC M23 ibagabaho igitero, ati turabyiyama twivuye inyuma, turaza kubipureyinga nabyo muraza kubibona, ati turabiyama turabamagana tubamaganiye kure kuko batugabaho igitero, aho twebwe twemeye kuja gusinya amasezerano i Washington, ariko iyi AFC M23 ikaba yatugabyeho igitero, akaba yavuze Katogota, avugamwo n'ahandi za Kaziba, Rubarika, akaba yavuze ndetse na Mwenga, ati AFC M23 turabamaganira kure ndetse tubwira n'amahanga, twereka amahanga inkozi z'ibibi ibyo zikomeje gukora, ati batwataka mu maeneo yacu, ati mu gihe twebwe twagiye Washington gusinya amasezerano y'amahoro. AFC M23 nayo ni mu gihe yari yabatanze ndetse gusohora itangazo ivuga kuko yavuze nayo igira ati leta ya Kisegeti ariyo FARDC na Bazalendo, ati n'Abarundi, ati ndetse na FDLR, ati batugabyeho igitero mu gihe twebwe tudashaka intambara, dukeneye amahoro, bazutse batugabaho igitero. Avuga nawe ndetse za Katogota, avuga na Kamanyura, ndetse bavuga na Mwenga, bavuga ndetse na Rubarika, ati izo ngabo zose, ati n'abandi bambari bayo, bavuga ngo n'abamerceneri, ati nabo batugabyeho igitero, bazutse batugabaho ibitero, ati ndetse babigaba no mu baturage bacu aho tureba cyangwa se aho dukontorora, bahagabye ibitero. Ukibaza ngo ese ni bande ko bose bitana ba mwana, ni bande bagashoza ntambara, ni bande babanjije? Ariko rero reka turebe y'urugamba rwerekeza, tuzaza tumenya abari mu kuri ndetse n'abaviyora amasezerano, byose bizaja ku mugaragaro kandi bizamenyekana mu gihe bose bitana ba mwana, aba bataka n'aba bagataka. Ariko dukomeze dusengera akarere cyane cyane, dusengera abaturage bari muri ibyo bice, baherereye muri ibyo bice biri kuberamo intambara, kuko ntibyoroshe. Uyu ni umunsi ugira kabiri urugamba rurimo, kandi urugamba rero iyo rwadutse rugaswa rugakomeza bugaca rwaguka, kandi ni ukuvuga ngo intambara iba igikomeje kandi intambara iba yabaye mbi. Abafana bo ku mpande zombi bamwe bararirimba, bamwe bavuga ngo urugamba rugeze mu mahina, abandi bavuga ko babashije gukura AFC mu birindiro byayo, abandi nabo bakomeza kunyomoza. Ni ukuvuga ngo impande zombi bamwe barataka bavuga kuko bamerewe nabi, abo ni abaturage baherereye muri ibyo bice biri kuberamo intambara. Abari kure y'intambara nabo bakavuza ifirimbi bavuga kuko urugamba rugeze mu mahina, ati uvira mu mazi abira. Abandi nabo bari mu rundi ruhande bakaba bavuga ati M23 attention, ati twabagabyeho ibitero, ati ndetse twabirukanye mu bice bari baherereyemo. Nuko rero niko abafana benshi bakomeje kuvuga hirya no hino. Ariko rero twebwe nk'abafana ba CNTR twabasabaga guhagarara hagati nanone kugira ngo dusenge. Intambara ntabwo ari nziza, ntabwo dufanye aha n'aha, twebwe dufanye amahoro, turasaba amahoro, turifuza amahoro, turifuza ko amasezerano ari Washington yagira umumaro cyangwa se yahagarika intambara, icyo bita cessez-le-feu. Ntibakunze kucyubahiriza cyane, ariko kandi nicyo twebwe twifuza, kuko tudashaka ko abaturage bacu bakomeza kuwumia. Biba bibabaje cyane iyo ubona abamama n'abana batoya n'amashuri ahagarara, ndetse abana biruka ku misozi ku mikikira bategwa amakompora, abadamu biruka bikoreye imizigo. Ibyo bintu biba bibabaje cyane, niyo mpamvu tugomba gusengera akarere. Murakoze cyane abadukurikiranaga, ni kuri CNTR Congo Sha. Nanone ntimwibagirwe gukora subscribe na share na like ndetse na comment nk'uko bisanzwe. Turabakunda kandi mukomeze mugira amahoro, gusengera akarere cyane cyane.